Hornbill TV ita selope model village te agna se ajibe aro ekta afsos khobor yate rati te maybe around 5 baji ada nisna te jui ulagna gor July de laga mon ita khobor paina yate yese spot te puchina se alo bagi te fire brigade kan bi aina itu tan jui mithai gina jai se hoile bi ita apnian background te dikho para la tu saman ekta bi ulao para nai muan huni paisi ki itu maybe short circuit pa hobuni ki khoya se hoile bi ita tak tu muan ascertain kuru na parbo kile mane rati bi hoye se aro rati hwa bichire jui ula laga to itia yate apnian background te dikho para ase muan huna hisab ti tu choita room nisna ase goise itu gor sob July dela saman ekta bi ulao parna itia yate neighbors kan bi aigna itu agete tam bi help kurigna itu jui tu mitai dise to inya itu la opportunity bi muan yate gor malik bi ase gor malik logoti bi exactly kiman time de itu jui tu ulaise aro takan suspect tu ki ase itu bi muan yate malik ase malik logo ekta details muan ita loi lobo to ita gor malik moan lote ase bisi afsos khobor hoise rati de eneka gor juladu moan janibole mundu itu gor jui uladu kiman baji nisna hoise aro ki bra itu jui ulala hobo thank you Hornbill TV ami pray yate ekta kotha kubole chance dia to bisi thanks dia ase ami yate iman minute julise itu tu ami kubana para hoise kile mane ami yate para 5:44 minute te ami bacha hospital te bacha anibo gone jaise 5:44 minute para yate polai jaise to aro referral hospital puncha logo ghor khatam hoise kone khobor ahise itu para itu ami bapna to hole 6:30 na 5:50 minute he itu shuru hoshela julia to na nikahi babi ase to mane ki bra jui ulala suspect kura ase apnian itu to hole ami khan to hole gohorte jubi julai gine bhasa pakana stuff cylinder prahe bhasa pakai thake holebi itu kham pura khatam hoi gine rakhi gine ase to holebi light to kinika light pra juli boji holebi light te hobo itu gas te holebi pura bon koine ase aro jubi na jule to na makhan to itu pra itu light te hobo ami bi dekhana holebi itu light te hobo mane itu jui ulatam de gorte kun bi takana ami maki thaki ase holebi tar kitchen te na thaki gine na bahar te ase kuise itu pra kinika julise na jana hoise ta to gor julatam de ku saman gan bi ulao paris na eko la na ekta bi la na ita tu apnian kobole tu na parbo hoile bi sob property tu July dia laga kiman taka nisna la word nisna hobo nisna ase apni ine ita to calculate na korele bi apni ineka hobo nisna taka la ami to don manu bi na hole bi ekubi na rakhe hole bi I think 3-4 lakhs saman to julise acha moi huni paise ki gas cylinder kan bi puti se koisna itu cylinder to duita tinta charta pulise koise charta pasta thaki ase to na hole bi ha duita hi puti se koise kiman gor julise itu ami khan 1 2 3 5 room bedroom aro with kitchen kitchen ke mina chuita room chuita room hoise ঠিক আছে thank you so much mon ke time dia karne to itu ase muan aji itu selope asna selope na acha to ita moegan aina takala tu itu selope model village te ase very unfortunate itu rati hoi jaise maybe malik pra kwanisna maybe around
540 noilemi 545 nisnate tu jui ulaisini ki khoyase kila mane itia yate jui ula homoi kunbi gorde tala maiki takise holebi kinika jui ulaise itu tu najne holebi takan suspect kura laga tu short circuit pra hobni ki koina man jani paise chumuketi ma fire station bra fire brigade kan bi tagan aigena itu jui tu itia mon rati wajise man tu nadikibo holebi jui tu mithai digena takhiala ase very unfortunate ekta saman bi ulawo na para nai kuisi aro maybe around 3-4 lakhs word property to July disni ki koigena itia mon itu malikpa jaise kali he tagan itu estimate koigena exact amount tu ki ase itu tu kobona parabo holebi tagan suspect kura tu short circuit pra hobni ki koina itu tagan itu janai dia ase ajini mede mane obo moi adenare with camera person Johnson for Hornbill TV chomukidema